muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abenegihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Uwuzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Ibi byose bijya gutangira byatangiye ku bwicanyi bwakorewe abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahungira mu Rwanda. Abarundi b'intwaro barazirunze? Abarundi ntago bazirunze, baranarashe. Mu Cibitoki hashinzwe imbunda yarasaga ku mupaka wa Kamanyora. Ibisasu bateye bibiri byasamwe n'ubwirinzi bw'u Rwanda byoherejwe ku butaka bw'u Rwanda, ariko kindi kimwe kigwa ku butaka kandi byarashwe n'abarundi. Wumvise imbwirwa ruhameze President Ndayishimiye, wumvise amagambo ahora avuga, we mu by'ukuri cyakeneye ni intambara. Yewe n'ubu tuvugana nta hantu ingabo z'u Rwanda ziri ku mupaka, ariko Burundi bwo bwamaze kuzideploying. Mu Kirundo bavuga ko haje batayo zigera muri enye hano muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo, ariko u Rwanda nta munsi n'umwe rutagaragaje ko nta gahunda nimwe rufite yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko se ubundi tunavugisha ukuri, u Rwanda rwabutaye Burundi rushaka iki? Nanjye nkubaza nyine n'indagara ruza koko urumva ayo masasu yabapfiriye icyubusa. Icyambere n'ubwoba bw'ibyo yakoze azi, kuko yemereye Perezida w'u Rwanda yuko ntanga bafite muri Kongo. None uyu munsi M23 ivuga ko ifite hafi ibihumbi 2 by'abasirikare bafashe matekwa n'abejo bundi bafashe bafata umujyi wa Uvira. Nabo nta bushake aragira bwo kubacyura. Bivuga ngo uyu mugabo nta nubwo akunda igihugu, nta kunda bene igihugu, nta kunda igihugu, nta nubwo akunda n'abasirikare be. Urebye M23 kuva yafata Goma, abasirikare b'abarundi ifite. Reka dutangire tubasuhuza mwese abadukurikiye. Uyu munsi tuje mu busesenguzi nk'uko bisanzwe, cyane cyane turigiye gusesengura kuri izi ntambara zigenda zivugwa mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Kuri kamera ndi kumwe n'umusesenguzi wacu Mugisha. Nishimiye kukwakira Mugisha. Murakoze cyane, ndishimye nanjye kuboneka hano. Yego. Meze neza. Meze neza cyane. Yego. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kuvuga ku magambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse gutangaza ubwo yarimo yakira abandi bayobozi mu birori byo gusoza umwaka. Aza kuvugamo ijambo, ariko bamwe bashobora kuvuga bati n'ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda. Reka wenda tubanze twumve iryo jambo, ubundi uraza udusesengurira kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yego. Ntitubidehe akariho karavugwa, murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu sabana. Uburundi ni igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abenegihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abenegihugu bose barikanuye. Uwuzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Mugabe icyo nomubwira coco nuko arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Uyu munsi ntitwaje kuvuga intambara. Ntidushaka duheraho ngaho. We yashatse kwemeza ko nubwo izina atayavuze, ariko yavugaga u Rwanda, ko u Rwanda rumubaniye nabi, rubaniye nabi igihugu cye. Ese nibyo koko u Rwanda rwarubaniye nabi igihugu cy'u Burundi? Mbo reka tuduha abantu kuri. Yego. Cyane cyane nk'abasesenguzi basesengura iby'intambara iri muri aka karere.
ubu umuntu yakibaza ngo ubundi uburundi bupfa iki n'u Rwanda? U Rwanda se rwo rupfa iki n'u Burundi? Sibyo? yego. Ibi byose bijya gutangira byatangiye ku bwicanyi bwakorewe abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahungira mu Rwanda. Icyo gihe bamwe bashakaga gukora kudeta barahunga muri 2015. 2015. Guhunga kwabo ntago bivuze ko bahunze, kuba barambutse banyura mu Rwanda bagenda ntibivuze ko bakiri mu Rwanda. Kandi niyo baba bakiri mu Rwanda, ubwo n'ubusesenguzi bwanjye, hari amategeko agenga impunzi. Urwango Neva yanze u Rwanda rero nuko Neva we yifuzaga ko u Rwanda rwirukana izo mpunzi zahunze. U Rwanda rukamubwira ruti nimba ukeneye kwiza impunzi zitaha, hari amategeko agenga impunzi, hari za HCR, tuzazishyikiriza abo bantu igihe bazumva koko bafite uburenganzira bwo gutaha batahe ku bushake bwabo, ariko leta y'u Burundi yo ikagira iti nimwirukana abo bantu. ngurwo urwango. Ndetse u Burundi bunarenzaho buvuga ko umutwe wa FRN ni FRN wa Red Tabara, umutwe wa Red Tabara yuko utozwa na leta y'u Rwanda, kandi Red Tabara yabayeho impunzi zitarahungira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo Red Tabara yabayeho mbere ya 2015. Iyo Red Tabara itwerererwa u Rwanda yabayeho mu kibira cy'i Burundi, hariya mu Cibitoke, yabayeho mbere ya 2015. Iratwerererwa u Rwanda gute? Kandi yarabayeho impunzi zitarahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo kikaba ikinyoma cya perezida w'u Burundi. Ibi kandi nabyo kugira ngo abizamure abivuge, yabivuze kubera ko u Rwanda hari icyo rwari rumusabye. U Rwanda rwari rumusabye iki? Ndagira ngo nkigusobanurire abadukurikiye. Mu ntambara ibihugu byombi byari bihuriyemo yo kurwanya FDLR. Uri gukurikirana? Ndagukurikiye. Mu guhiga FDLR bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi aho cyahawe kuyihiga, ndetse na perezida w'u Burundi ubwe yarabyivugiye, we yavuze ko aho hantu bamuhaye guhiga FDLR ntayihari. Ukurikirane. Nyuma y'uko gahunda bari bahuriyemo yo kurwanya umutwe wa FDLR ihagaraye, habaho gucura ingabo, ari byo perezida w'u Rwanda yavuze, ariko ubu Burundi we akabivuga bicurika. U Burundi bwo ntabwo bwacuye ingabo, ahubwo ingabo zabwo amakuru agera ku gihugu cy'u Rwanda cy'uko ingabo z'u Burundi ziri kwerekeza mu majyaruguru y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rubaza u Burundi, ese izo ngabo ko tubona hari ingabo zanyu ziri kwerekeza mu majyaruguru zigiye gukora iki? U Burundi buhakanira u Rwanda yuko nta ngabo bufite ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kumbaza ati izo ngabo zerekezaga he? Zerekezaga mu kujya gufatanya
na FDLR ya yindi bagiye kurwanya mu gufatanya na FARDC igisirikare cya Kongo no gufatanya n'ingabo z'amahanga z'abacanshuro mu kurwanya uyu mutwa wa M23. M23. Yes. Icyo gihe rero u Rwanda rwahise rubona imikoranire hagati ya FDLR na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Kugeza uyu munsi rero ndayishimiye imbaraga zose akoresha no mu gushaka kwangisha abaturage igihugu cy'u Rwanda, kuko ubundi abaturage b'u Burundi barashingiranwaga n'abanyarwanda. Kugeza ubu umuntu ufite simukadi ya MTN Burundi arimo arafatwa nk'umuntu ugambanira igihugu. MTN ikorera mu Rwanda. Nta murongo w'u Rwanda wemeye gukoreshwa i Burundi. Bagufatanye bavuga ko ukorana ugambanira igihugu mu Rwanda. Ugambanira Burundi. Icyo shaka gusobanura ngiki. Ubundi abanyarwanda n'abarundi ni abavandimwe. Yego. Ariko leta y'u Burundi iyobowe na Ndayishimiye yafashe uruhande rwo gukorana na FDLR. Kugeza ubwo mu mujyi wa Bujumbura abantu bafite amaduka akomeye, bafite amahoteli akomeye mu mujyi wa Bujumbura n'aba FDLR. Uyu munsi rero u Rwanda, nubwo perezida w'u Burundi we ahora avuga ko u Rwanda ruzamutera, ariko nk'uko nawe ubizi ntabwo u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi. Ahubwo Ndayishimiye guhora avuga ko azatera u Rwanda, iyi mvugo si ubwa mbere ayivuze. Yego. Kuko iyi mvugo yayivuze ubwo yasuraga urubyiruko rw'abanyekongo. Perezida Tshisekedi yari ari mu bihe byegereza kwiyamamariza amatora. Uyu Ndayishimiye yari ari i Kinshasa, aterura imbwirwaruhamwe mu rubyiruko rw'abanyekongo, aravuga ngo arashaka gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo rushobore kwibohora. Ati kuko urubyiruko rwo mu Rwanda ruraboshye. Uri gukurikirana? Yego. Ngira ngo ubyumvise utyo, hari imikoranire hagati ye. Izo ni imvugo zikoreshwa na FDLR. Ivuga ko abantu bari mu Rwanda nta bwutsanzure, abantu mu Rwanda bicwa. Izo ni imvugo zikoreshwa na FDLR. Kumva iyo mvugo rero ikoreshwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi, byumvikana neza ko yamaze kwinjirwa n'ingengabitekerezo na politike ya FDLR ari yiyoboye kiriya gihugu cy'u Burundi. Yego. Guhora rero avuga ngo azatera cyangwa ngo nibamutera zivuna, we nuko azi ko acumbikiye FDLR. Kandi uyu munsi u Rwanda rufite ibimenyetso, rufite ibihamya byemeza imikoranire iri hagati y'ingabo z'u Burundi na FDLR. Urugero, ngira ngo hari intambara imaze iminsi iri kuba, yatangiriye Kamanyora. Ingabo za M23 zerekeza mu mujyi wa Uvira. Unyuze mu bice byose izi ngabo zagiye zirwanamo mbere yuko zinjira mu mujyi wa Uvira. Ibice byose M23 yagiye irwanamo, yagiye ikubitana n'ingabo z'abarundi. Ariko n'ubundi zarabyemeraga ko zirenze umujyi wa Uvira. Igenda ikubitana na FDLR. M23 igenda ikubitana n'ingabo za FARDC n'abazarenda. None se u Rwanda nirwo rwabereye rubi u Burundi, cyangwa u Burundi nirwo bwabereye bubi u Rwanda? Kuko u Rwanda naho rugaragara rwigeze rukorana n'imitwe ishaka guhungabanya ubutegetsi bw'u Burundi bwa Gitega
bw'i Burundi, ariko Burundi buragaragara mu mikoranire na FDLR. Mbibutse M23 ikubita isenya ibirindiro by'ama FDLR ndetse n'ibisirindiro by'abarundi n'ibirindiro bya FARDC, yinjira mu mujyi wa Buvira. Abahunze havuzwe ko hafashwemo habonetsemo aba FDLR. Uburundi nibwo bwabyivugiye, buvuga ko harimo abasirikare b'abakongomani. Uburundi nibwo bwabyivugiye, harimo n'abasirikare b'u Burundi. Uburundi nibwo bwabyivugiye. Iki ni ikimenyetso rero simusiga kigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gishize imbere mu gukorana na FDLR mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri u Burundi uburyo butaka, u Rwanda rwakabaye ari rwo ruri gutaka kuriya, kuko u Rwanda nta hantu na hamwe rwigeze rurunda intwaro ku mipaka, nta hantu na hamwe rwigeze rukorana n'ushaka guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira nako umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Abarundi b'intwaro barazirunze uyu munsi nguki abarundi ntago bazirunze, baranarashe. Ibyo ushobora kumbaza ati nibiki? Mu Cibitoki hashinzwe imbunda yarasaga ku mupaka wa Kamanyora. Ibisasu bateye bibiri byasamwe n'ubwirinzi bw'u Rwanda byoherejwe ku butaka bw'u Rwanda, ariko ikindi kimwe kigwa ku butaka kandi byarashwe n'abarundi. Birengaho igihugu cy'u Burundi gishinja u Rwanda ndetse bafatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja u Rwanda yuko barashe mu Burundi, ngo u Rwanda nirwo rwaharashe runyuze muri M23, kandi abarundi bo barashe mu Rwanda, kandi abarundi bo barashe mu Rwanda, ndetse n'ubwirinzi bw'u Rwanda bugasama ibyo bisasu isi yose ibireba. Rero u Burundi bwo bwamaze kwinjira mu murongo wa FDLR wo gukorana na FDLR ndetse no gushira imbere ingengabitekerezo n'amacakubiri. Ibi nta wabihakana. Wumvise imbwirwaruhameze Perezida Ndayishimiye, wumvise amagambo ahora avuga, we mu by'ukuri icyo akeneye ni intambara. Tuvuga ngo igihugu si cyana, twariteguye bazaze igihugu cy'u Burundi bazabaze mu Kirundi byakorerwaga. Ibyo byose ni ugusotorana, ibyo ni ubushotozi. Nyamara ntaho turigera twumva u Rwanda ruvuga ngo tuzatera iki u Burundi. Nta namwe. Yewe n'ubu tuvugana nta hantu ingabo z'u Rwanda ziri ku mupaka, ariko u Burundi bwo bwamaze kuzideploying. Mu Kirundo bavuga ko haje batayo zigera muri enye. Hano muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bivuga ko zamaze koherezwa, bivuga ko hapakuruwe ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Abaturage bariyo niyo makuru batanga. Mbega muri make Burundi bwiteguye intambara ku Rwanda, bwiteguye intambara. Ariko u Rwanda nta munsi n'umwe rutagaragaje ko nta gahunda nimwe rufite yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ariko se ubundi tunavugisha ukuri, u Rwanda rwabuteye Burundi rushaka iki? Kirumva hari abavuga indagara se koko nanjye nkubaze nyine n'indagara ruza koko urumva ayo masasu yabapfiriye icy'ubusa. Rwaba rushaka imisozi se? Tuganira wenda n'abarundi badukurikira bari mu bihugu bitandukanye, koko u Rwanda rwaba rutera u Burundi rukurikiye iki i Burundi? Abazatubwiye muri komenti u Rwanda rwajya gushaka iki Burundi? Niyo FDLR ivugwa bakoranira muri Kongo, sibyo? Kugeza ubu nta makuru aremeza neza yuko wenda bamaze kwinjira mu butegetsi bw'i Burundi, nk'uko leta ya Kinshasa yo yamaze kubinjiza no mu gisirikare, sibyo? None i Burundi u Rwanda rwaba rutera u Burundi kugira ngo rubukureyo iki? None Ndayishimiye akaba yikanga iki rero? Ndayishimiye cyangwa akaba ashaka iki? Ndayishimiye we icyambere, Ndayishimiye afitiye igihugu cy'u Rwanda ishari.
ntabwo ibyiza, kuko uzarebe n'amadisikuru aherutse kururega mu nama y'umuryango w'abibumbye, aherutse kururega mu bihugu bitandukanye, amagambo yose akoresha yifuza kubona u Rwanda rumanutse, kuko icyambere u Rwanda rwasize ibi bihugu mu byerekeranye n'iterambere n'umutekano muri aka karere. Rero hari benshi bahigira ibyiza igihugu kimaze kugeraho. Nge cyo mbona ariko akundi ngwe ikurira abana ikakurusha kurakara. Yego. Kuko ubundi umuntu uzi intambara, ibi perezida yigeze kubivuga, intambara zitaratangira gututumba, aravuga ati umuntu ushaka intambara azaza mbaze, hari icyo nyiziho. Yashaka kwerekana ko nta cyiza cy'intambara. Mu gihe nyine perezida yiyamamazaga Tshisekedi avuga ngo azahita arasa Kigali, hagati ariko abo bantu birirwa baririmba intambara bazambaze genzi by'intambara. Rero koko umuntu uririmba intambara nta nubwo aba yishoboye akeshi. Rero hari imwe kimwe, icyambere n'ubwoba bw'ibyo yakoze azi, kuko yemereye perezida w'u Rwanda yuko ntanga bafite muri Kongo. None uyu munsi M23 ivuga ko ifite hafi 2,000 by'abasirikare bafashe matekwa. Bamwe yarabihakanye avuga ko ari Red Tabara, ati barabeshya, ntabwo ari abasirikare banje. N'abejo bundi bafashe bafata umujyi wa Uvira, nabo nta bushake aragira bwo kubacyura. Bivuga ngo uyu mugabo nta nubwo akunda igihugu, nta kunda bene gihugu, nta kunda igihugu, nta nubwo akunda n'abasirikare be. Kuko urebye kuva M23 kuva mu kwezi kwa mbere, urebye M23 kuva yafata Goma, abasirikare b'abarundi ifite, twabonye abatanzania icura abasirikare bayo, tubona South Africa icura abasirikare bayo, tubona Malawi icura abasirikare bayo. Ariko uyu munsi Burundi n'abafashwe arabihakana, ntakunda abaturage, kuko ikimenyetso cyo kudakunda abaturage ni ugushaka gukurura igihugu cyawe mu ntambara, kuko intambara irasenya, intambara irica, ntabwo akunda abaturage be. Icya kabiri, ntabwo akunda ingabo ze, kuko akunda ingabo ze ntiyakomeza kuzohereza gushirira ku rugamba ngo anazikururire mu ntambara. Urumva buri munsi avuga ijambo ngo uzatangira iyo ntambara ngo amenye ko atazamenya uko ihera, ngo kereka n'abasenga iyo dusenga. Byukuri ari amagambo umuntu avuga yagereka hakaza Imana, nawe bigahita bigukonfuzinga. Yego. Ukibaza uyu muntu koko Imana avuga niyo mu ijuru cyangwa niyi ndani y'iki gihe. Rero akunda igihugu ntiyakifuza ko intambara kijyamo, kuko nta cyiza cy'igihugu kiri mu ntambara, yakaba yabyigira kuri Kongo. Burase yareba muri Kongo abona Kongo iri kunguka cyangwa iri guhomba, ntabwo yakaba yifuza intambara. Ari umuperezida ukunda igihugu cye, Perezida Ndayishimiye ntabwo akunda igihugu cy'u Burundi. Kira gihugu twagikuriyemo, twakirerewemo, twakiriyemo, ntabwo akunda igihugu cy'u Burundi. Akunda igihugu cy'u Burundi, yashaka ikintu kibanisha abarundi n'abanyarwanda, kuko turabavandimwe, tuvuga ururimi rumwe, ntawe ujya hagati ngo adusemurire. Ntabwo yakifuza ko amaraso ameneka ku barundi cyangwa ku banyarwanda. Icyo rero ni kikwereka ko adakunda, ntakunda bene gihugu, ntakunda igihugu, ntanakunda n'abasirikare be. Kuko nderekana ingero zigera muri 2. Ingero ya mbere nuko mu basirikare bafashwe ku rugamba kugeza uyu munsi arabihakana. 3, ntarigera acura imirambo y'abasirikare be, ari abaguye ku mipaka ya za Kavimvira, arabaguye za Kamanyora. Arabaguye mu bice byose mu Venezuela yagiye ifata. Ntago twigeze tubona Burundi bucura imirambo y'abasirikare babyo ngo bajye gucura. Ikindi dufite amakuru ahagije yuko n'imiryango imenyeka babo bapfuye yigerageje gukoresha ikiriyo. Perezida Ndayishimiye arayicecekesha, aravuga ati ibyo biriwe mu bikureho, kugira ngo hatagira abantu bamenya ko hari abasirikare b'abarundi bari kugwa ku rugamba. Nyamara uniformo zaragaragajwe, mayiti zaragaragajwe. Kose perezida udakunda n'abasirikare ngo abacure abashingure mu cyubahiro, urumva kuvuga ko azatera u Rwanda, urumva kwishira mu Rwanda cyaba ari ikibazo.
ni ikibazo gikomeye cyane. Yeah. Mm. ibyo rero nibyo mbona ndayishimiye n'ubwoba bw'ibyo yakoze. Buri igihemu ni kibi, Yego. yahemukiye u Rwanda igihe yemera gukorana na FDLR. Kwigobotora FDLR ye byaramunaniwe kuko yamaze kwinjirwamo n'ingengabitekerezo yayo, we igisubizo yumva akeneye kurwana n'u Rwanda. Hanyuma akazana amateka yahise ngo mu gihe cy'abami ngo mu Kirundo n'ibiki, ariko ubu ntago tukiri mu ntambara y'imyambi. Ubu intambara iriho n'iyikoranabuhanga. Yego. Aha, Mugisha urakoze cyane. Ubutaha ahubwo tuzaza dusesengura twibaza ese ubundi Ndayishimiye koko igisirikare cye gifite ubushobozi bwo kuhangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Urakoze cyane. Yego, urakoze cyane. Reka dushimire dukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka.